Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu jong te in jabain chibai kan buk le thau chawa voin hi kumsang hi somni le pathum August ni somni le panni ani thuthar kan don danin nimin tlai lampang atang khan kangpok pi frontline lampang tuichin te mongnel jang khuate saibol khuate heng kho pathum chevela hian meitei militant thote vakalin boina lian tak mai wacho chua antuma mase meitei militant telaka hian kan pasal thra kangpok pi frontline na duty ta chuan antan harsat na lian thamlu tuk meitei ho hian anron thlen lawani ti ansoya amai ro chu meitei militant thote helai hmuna hian hanwa kalawangin heng kho pathum chevela hian in kana chu athleng ngeya in kana athlenna hmun kho pathum te hi kangpok pi district le ukrul district in kalpona kong puilian tak mai yangang pokpi le guatabi in karvela ania saibol hi lamka district chunga po om thowa mase kangpok pi district chunga tuna anin kan mun kan soibi karo hi chu new saibol khuwa ania tichuan mongnel jang area le a chevel nen hian in kana ana sadbar na mun chu ania tuichin hi ahminga langna tuichin khota kairo hi chuan in kana hi athleng lawani tin voin lama report kan don na ta chuan an soibok ani meitei ho hian mun sang sanga tun hnaya in kana han chok chok thar le ta ninga chungvel zat in kana aum tolo hnuwa in kana lian thamwak ni silovin buaina anron chok chuak ani deuh bera hei hi anral thuam te en chinna le hileiria zofa telaka beipui thak tak tak tur hian anral thuam nei thar te hi en chinnan in kana lian thamwak lo in kana te naw deuh hi anron chok chuak ani deuh berin hriata nimin lampanga report kanron pek to lamka frontline lampanga in kana anron cho chua pokha runlui rale lama tangin anron kapa tichuan rale lama kan pasal traum ten anlo changlet ania silai round tam tak pok ma sila in kana serious tak anga hansoi tur chu anilawa khatiang deuh tho khan nimin tlai lampanga ukrul district road yangang pokpi area chungle guadabi in kara mongnel jang khole new saibol khote tuichin chevela in kana anon cho chua po hi in kana lian le serious tak chu ani chialo ani tichon kangpok pi frontline a in kana thlenga po hian kan pasal thra zofa telampanga nunna chan le hliam tur hriat tur anom lawa chutiang bok chuan meitei lama po hian nunna chan le hliam tur hi anam lo ni in alang bok ani helai hmuna hian zofa kan pasal thra ta hi na takin ronbei po ni sela volunteer te engamozat anom baka kan samsei ho te maila pasal thra dangte engamozat anom boka chuwang chuan lauthon lutuk tur awm lem lo bok ani thudanga kan kalle main tranpuina vebur kan khonmek kha hansei langle lokila donation kan khon masak zoka tranpuina sum kan pek chuatak chengoi som pakhat chuang kha trangkai takin man ania nejan lam thleng khan eastern command hroitu ta chuan kan video kaltlanga lom thu soina hanron nei ba ka khan man ro chi hrang hrang han leite ron soin tranpuina sum tho tu mizo mi puita chunga lom thu hanla ron soi rang bok ani chutiang chuan kan tranpuina tho ho hi tamlo lo ma sela antan chen fa komle trangkai takin hanlo mangthina kan rem chanang angte tranpui ngai te tranpuina turle kan u naw zokfa te tana mal somna ni tura ron luang chuaka tranpuina pek thaina kan ron tarlan gpay number le upi id te bank detail kan ron tarlana te hian tranpuina sum ron hlanzel turin kan som cheu ani tichon boin chanu dan ni le hachan vethleng khan tun truma donation kan khon meka hian mi puitan hena tanga tranpuina sum tling khom kan don to jong jong hi chengnoi ni singthum za somkole pali ani tranem ngai taka tranpuina sum ron tho tu jong jong te in chunga lom thu kan soi tak mewa heti rol hian kan rem chanang angte tlem lua omlo tam lua omlova tranpuina sum hi ron tho zel turin kan som cheu ani Manipur boina chungchanga hian nimin lama khan kan ron puanglang du ta chialawa ar le zofa te inkara har satna engemo athleng thut maya hei hi metei hoten an lo hriat ve kher hi thra kan ti lem lo wangin nimin lama khan kan ron puanglang talawa ma se social media hrang hranga adar zui tak zela wangin tuntruma hian
toy ta in report han petel lokila Assam Rifle le zofa ta in kara buaina achua chan bulpui berchu Assam Rifle Major pakhat le sipai pakhat ten zun ruawanga he buaina hi ron thleng ania zofa ta jingami motora ron tlan lai mek chu lo tidingin kut an thlaka hetianga hanchet na hi Kangpokpi district frontline vela ania tichuan zofa ta lampang hi thinrim aso sang chowa buaina lian jok chuak mai thai hani takawangin Assam Rifle tenena in machon hi zofa ta chuan handu lawa hei wang hian zonu taron thok chuakin Assam Rifle te hi anron machon ta ani Assam Rifle lampang hian mi puinho darna turin tear gas an kap chuak nuala hei wang hian zonu ta jinga hian hliam tur mi pathum vel anom bok ani Assam Rifle Major le an sipai pakhat zurui te hian silai han met puak poka hetianga buaina alen chhotak tel wang hian Kangpokpi tangin Assam Rifle Colonel chu man mo takin haron kalnghala hetianga frontliner buaina achona tang hian Assam Rifle Colonel te omna mun hi ahlawak lawa silai puak ri hi chu hriat phak ni chelo ma sela kilometer som panga tanga som pariat in Karvel bor ania tichuan Colonel officer hian buaina achokani ti ahriat vele hian buaina chuana munlam hi aron pan ngala thlenpo aron thlengrang veuni in soi ania zofa tenena hetianga anin nor boimek lai hian Colonel officer hian ankara ron tlain buaina hi aron beng daita ani Colonel hian imfalatangin kan chan chuak chawa tuna kan laka buaina in siam hi athalo hleni atia ma semi puilam pang hian khami chungchanga khachuan kan lom tak jeta ma se in zaton tur kan nia in noi chhia taka khatianga kut in thlak na kha aum to turani lo ti in an soi ve bok kut in thlaka buaina acho tantir dan hi motoran tlan lai lo ti dingin an chuk tira amaya an beng ni in soi ania hei wang hian zofa telampang hi an lunga oi thei tabik lo ani tichuan mi puitanena in nepa zonu tenen anin norton na hi topin buaina re ma sela Assam Rifle Major zurui wanga buaina ron siam tu le chokchuak tu berlaka hian FIR thelu anita ani masre he buaina chungchang hi Assam Rifle tele zofa te in kara buaina chuak angchuan soi thai chu ani chialawa zurui Assam Rifle jingami patni le zofa te in kara buaina achuak tila adikper zokin ahriata he buaina chuak chungchanga hian Kangpokpi District Deputy Commissioner DC le Committee on Tribal Unity Kotu Sadar Hills tachu Nizan Lama Khan meeting na in hemechungchang hi ansoi hoa tichuan he meeting hian thutluk na ansiamangin Assam Rifle te chet dan chu diglo tak le civil mi telaka chet dan moilo takani ti tlang takin anhrila Sadar Hills Committee on Tribal Unity le DC 10 meeting anaina hian Assam Rifle officer tenen joint meeting nei ni seti in thutluk na ansiam tabok ani tichuan he thutluk nang hian voin chun dar som pani tang khan joint meeting hi nei tran turin ruam man ania mase chanchin kan buat seilai hian an meeting thuchuak hi kan khreman talo ani Committee on Tribal Unity Media Cell tan thuchua ansiam dan chuan Assam Rifle te hian kan tan thil thra tam tak anlo ti toa tun thleng hian kan chunga an la tha ema nimin jing lampanga tongkam moilo tak tak an lo tong chua to ta chu thei ngilin kanin kara hian buaina omjui to lo se kan du hleni antia heiba ka hian Assam Rifle tenena buaina athlen laya video a thalo la tu ten video an the dar chu poyanti thu an soi boka hei hi meitei hote ta na thulo mom mai chau ani tin an soi lang bok voina kan thudon na pakhatin a soidan chuan Assam Rifle tenen hian harsat na engkim chu chinfel vek ani toa kotule Assam Rifle officer ten meeting anaina hian inrem takle thuin mutakin anin kara eng boina ma om chunjom lo turin thutluk na ansiamani tin kandonga mase hei hi official report ani lo wangin confirm report ang chuan kan soi thailo ani heti meklai hian meitei ho hian silai mu chawin min kap talawa zofa tribal te min dan chep theina ani don phot chuan engman ruap po an mang threlo ti alang chiang tatial tiala nimina moredin mun kanron soi po kha
more tau na cheng zong zong te hi rek lum vek po mei te ho te hian poi han ti lo ti a chianga hei baka hian chanchin thar dang kan don le a chuan Rayban College zirlai te examination result chu ti chua anita he college sa zofa ta jinga Bachelor of Psychology Department a exam bei tu chau po hi mi somsari le paruk ania ma se mi som chau anron pas tirta ani Rayban College si Manipur University noya in affiliate ania zofa te career an malam hun zong zong chu ti chiat vek andu ti hi mei te ho hian he result hanon ti chuatang hian chiang takin hanron nem het non le ta ani Rayban College sa zirlai te hian tuntruma han exam hi 4th semester ania 4th semester exam anei na an answer paper zong zong chu kan soita kang khan Manipur University noya in affiliate ani wangin Manipur University a hian thon thak vek alo ni toa tichuan Imphal khopuya tangin University tang hian an result hi anron ti chuak ta mi somsari paruka mi som chau an pastira lamka namrang rang hroi tu te kan biak pona tanga kan hriat danin heng zirlai ta jinga hian han ti chafalu tuk tur hanom lem lova tin pas vek turangai po ani boka meitei hoten Manipur University tanga result anron siam hi diklo takin anron siamani ti chiang takin halanga tin zofa chipeng rang rang ta trong hi ahuatin an huwa ni berin akhriata elective 1 te elective 2 le 3 te pass mark mutir vek chungsin o manglo le o yom lo lutukin hanma ni trongai pai te tronga an exam MILB ka mark bial han mutira tichuan hei hian subject danga an lo pass na zong zong po ti chevekin fail result an nei phata ani hei hian an jerna konga hian thui tak effect anei dona mase chu har satna le boina chu meitei ho te hian zofa te hian tur ngai se handu ti chiang takin alang bok ani he result makle danglam tak ron ti chuak tua mo phurtu bar chu Manipur University Imphala Professor Eng Nimai Singh Controller of Examination hi ania BA Psychology bika exam beitu mipa hi somthum le pathum anoma panhi chau anpasa meichia somli le pathum anoma pariat anpas tirboka tichuan anvain exam beitu somsari parukatang hian mi somchau anpas tira pass percentage si 13.16 ani Manipur University noya in affiliate tho Kangpokpi district college po hi an result ron chuak se engen anang ti hi ngai tuam tak ani tabok ani hei hian Manipur zofa te rilru hatina takzata college zirlai te malam hun nasa takin meitei hoten anti chet saka Kangpokpi district lampanga college result po hi ron chuak sela engte ruai chu ang te chiamin harinom lo bok ani hetianga harsana le boina antomek lai hian Committee on Tribal Unity chuan mipuiten handu danangin National Highway 2 chu Kangpokpi chunga block chunjom anitoa National Highway 37 po Tamenglong district chunga block chunjom anivele tabok ani roadblock hi kalpuile turin mipuiten hangenani ti kha report kanron petoa tichuan voin chun lampanga The New Indian Express in report anpek dan chuan National Highway 37 hi Manipur capital Imphal le Assam in kalpo na kongpui poimo takmai hania mase helai muna hian sipai hengemazat tirlu ania mipuiten road blockade nan kalpui tharle ta kawang hian motor tam tak essential commodities phurta chu anding ta trau maya mase helai muna hian central force hengemazat tirlu ania roadblock anlo siam hi ti chet saka kaltlang tiran tuma truck za somsari le pakhat vel zat tachu essential commodities phurbik te kaltlang tiran nia mase abak khi tunthlang chuan kaltlang rilowin antang khang rini tin an report bok heti lai hian kan soita kang khan National Highway 2 Nagaland Dimapur atanga Kangpokpi district kaltlanga Imphal khopui in kalpona kongpui poimo tak mai chu Kangpokpi district chunga hian block ani boka Manipur police tachuan National Highway 37 Assam le Manipur le Imphal in kalpo na kongpui chu ven himna hnuaya dain National Highway 37 a hian
motor ja somsari le pakhat kaltlang tir ani toni tin meitei police te chuan statement siamin anti chuaka masen Nagaland Dimapur le Manipur Imphal in kalpona Kangpokpi district chunga dancha chungchangero hichu unclear thu police te hian an soilawani tin an report bok kan thudon naten an soidan chuan heng kongpui pahni dan ani na chan le road blockage siam ani na chan hi meitei hote hian Imphal khopui chunga essential commodities chikrang te an la luta eilein tur le supply chitin rang chu an mani meitei mi te hna an pe chuaka ma se hilai rian district rang te abik takin zofa te anom na hmuna heng essential commodities ni tina mihring te alawa kanom theilo thil te hi supply ani vetrin lowa meitei ho ten chung chu unblock vek thina wangin hetianga Imphal khopui atanga andon control thin hi titopa hilai ria district ranga zofa te chenna hmuna hian heng eilein turle essential commodities te hi thondar turin hanbai seya chutianga meitei ho ten supply hi rol khai taka kalpui tura annorna tan anmangta ani mase hei hi meitei ho ten hantilawani chuan heng roadblock awang hian Imphal khopui chunga hian amang khan thilman asang chhona sale le dona Imphal khopui atanga report kandon dan chuan heng national highway panni te hi dancha ani dona ni ti thuchua awm hnuloka khan Imphal khopui chunga hian thilman nasatakin asang chhole ngala abik takin essential commodities lamchi eile bartur thilchi rang ta chu Imphal Valley mun than khata chuan aletin atau chho man toni antibo kan unaw zofa ta hi supply pedulovin hill district danga tribal chengtele meitei omna mun than khata te supply hi ankaltira du sakbik takin thliarbik na in hetiang hian Manipur state sarkar hian mala ka wangin zofa ta hian nasatakin harsatna antoka chuwang chuan kan unaw zofa ta hian keinin kan ngai chuan meitei hoten hena hian supply halu tobik turani lautin national highway hi dancha chunjom le anita ani heti lai hian kan chanchin thar kaltalama khan report kan ron petowa Imphal khopui chunga kuki community hall nuaya zofa ta chennai tam tak hal chiat chungchanga khan Manipur police ta chuan thuchua anon siam lea khain halna le chiatna thlengta community hall nuaya thil thleng chungchanga in nam hnoi khan nena in kung kaina nei mi paruk kanman to ni tin thuchua an siam ani ma se heng meitei police ta hian anman tak nge tak lo ti po engma hriat ani lowa achan chu meitei police ta hian an mi man te ming hi puan zarna an nei lowa an thalak po phaulan pakhat ma an nei lo bok Kangpokpi district chunga national highway dancha hi Rainbow Mizo Channel chuan kan thlop lea achan chu en biran singa kai hroi meitei sarkar hian Imphal khopui chunga lut zongjong le valley area mun ranga essential commodities te damdoi le thil dang chi rang lut zongjong te hi zofa ta chena hial area nen angkhat ranga assemrola ni lo chuan meitei ho te hian niang nar taka valley area han lo chen big na chan tur hi aom lova meitei chief minister and Biren Singan thil akalpui dan zongjong le more hanrek dan zongjong ta hi humanitarian law bo chiat na lian tak ania heiba ka hian ram le ram in dona kara po hetiang hian in rek real drama damdoi thlenga in rek sakvek khi phallo ania international rule of law bo chiat na lian tak ani bok ani ma se hetianga zofa te chen na mun rang an rek na zongjong a hian en Biren Singh chuan lam thatak anaya hilai ria zofa te chena mun ranga hian in lu chuan thina ni tin alo sei toa Indian National News media rang te lu antum poin Imphal khopui chunga hian danbe anlo ni photo bok ani ti chuan zofa tribal ta chu namkol sen le nunrong tak angin achua meitei ho chet na le nunron na rap tak anlan tirna ro chu moi takin an thupa an laka dodana lantir tu Assam rifle te ro chu hial area zofa te tranpui thin tu a puin meitei community telaka harsana tam tak an siam sakani antia
Manipur state chua san turin ma anla la chun zom mek zel ani ti chuan mei tei ho ta hian kan u naw zofa ta hi silai mang chawa kap lovin an man thei engchi poni sela man ruwa an mang hrelawa an zirna thlangin ti chiat vek an tuma en biran singh hian thu chua asiama khan zirna in zongjong ta chu honle vek ani toni tin apuang jara ma se mun tam tak hilai ria chuan zirna chun zom theiloin hanom meka abik takin morea phai chuan sikul zongjong khar ania curfew puan nan rang ani boka heiwang hian zirlai ten an zirlai tun thleng hian an la chun zom theilo ani hetiang hian harsana tam tak kan unaw ten an tok meka central rampang point hei hi chiang takin an hrengein harinoma ma se chute chung chuan tun thleng hian Prime Minister Narendra Modi chuan ngoi ala chu ta zela BJP sarkarin thila tumle athil kalpui dan hi thil tam tak saitur hauma Gulf News contributor Ashok Swain chuan asoi danin Manipur state ta boina thleng mek hi Manipur cheng in unaw te torna chau anilawa Hindu supremacy vung taka kalpui tu BJP hian thil tum annaya Northeast state zinga hian Mizoram state le Manipur state ta in unaw zofa ta chau hi Hindu sa khuana dodal tu le BJP thil tum laka noksak berte India Central India hian athil tum berchu Muslim le Christian te India ram chunga tanga noibo vek hi athil tum ania tichuan Manipur state ta boina hi communal violence satlia nilovin atro bulber jok chu sakhole sakhoin kara in donale Muslim tele Christian te minnoi chimi vekna turatana BJP hian ati ratranga anthil tum ania India ram chunga sakho dangjong ta chu Hindu sakho nena inzom nale inkung kai na neidau vek ania chungchu Hindu anga anpomlu dau vek thaya masre antana noksak bernia an hriat chu Hindu sakho na nena ranglak Christian le Muslim tahi target kanni mekani ati Tunakan Prime Minister Narendra Modi hian Prime Minister Hanitir Khan US zofa chengmek ten hena tranga kan thudon naten an soidan chuan thucha asoi zinga thil pakhat chinchia kannaya chu India ram hi nasataka soidanglama Asia khomol puya ramthrang thrang Asian countries zongjong zinga hian khovel puma hian poisa pakhat mangtura in pei masaber ni kantum donani tin alo soi toni antibok kan video lo thir tu te kan ron report chungchanga hian in ngai dan comment lama lo soi thau turin kan bai sei cheu ani tichuan heng zongjong hian alan tir chu Mizoram chunga zofa cheng zongjong tanen hian kanin kung kaya kanin unawani ti hi chiang takin hanria chuwang chuan kan biak po Mizoram chunga polthen khat hroi tu ta chuan hei hi an ngai dan hani wangin Mizoram po hian harsatna kan la to hun hi atheng ngai donin hanria zofa te inlung rol na le in sui khom na nget tak kan nei hi atul hlea tuna Manipur state ta meitei hoten kan unaw telaka harsatna an siam sakme ka po hian thei to pa tranpuina hi kan pek zalo chuan dan mu mal engma ken ko ani lo na Manipur state ta hian kan unaw zofa ta hi che thei lowa dan che pani chuan chu thilpoi tak ani don ani chuwang chuan tranpuina sum kan khon me ka hian kan theiang anga tranpuina kan ram chan anga pianga ron pezel turin kan som chewa hei hi Manipur kan unaw te tan chau nilovin kan ramle namtan kan sa khua hum himna tan hian thilpoi mo tak niin hriat bok ani ole khati zong kha tuntumatana video kan buat sei theite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo ten milo subscribe saka kan video te milo share dar sakzel turin kan som chewa tichuan loinen kol thaula Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thodon nia